ngenxa yenzondo nangenxa yemona, Kayini watibeka esiqalekisweni, esikhundleni sekuthi akope kumnakabo Abela kuthi kuze emukeleke kuNkulunkulu kwendiwe yini, waba nemona, wambulala umnakabo. Lokhu buhlungu kakhulu ukuthi kulesiqalekiso latibeka kuso, uNkulunkulu wakhuluma livi, wathi umhlabathi noma sewungawulima kanganani ngeke usakunika sivuno sawo. Mangabe uphambana nelihlelo laNkulunkulu, ubangela tintfo kutsi tingasakuniki. Ungaba nebhizinisi ngeke isakunika, ungaba nebahlobo ngeke basakunika, ungaba nemsebenti ngeke usakunika. Lokukhulu kuphendvuka kuye, uphendvukele kuye uNkulunkulu, ulungise tindlela takho. Nasi sinkwaselusuku sakavuka udle. Ngikufundzela encwadzini yaSamuel wekucala sahluko 16 livesi laka 18. Lenye yetingceku yaphendvula yathi, ngibone indvodzana yaJese waseBhethlehema lenelikhono ekudlaleni iharpu. Uyindvodza lenesibindzi futhi uyingwazi, ukhuluma kahle futhi ulikhwa, nasimakadze unaye. Lo muntu lona ngifuna kukuhlephulela ngaye nalabanye kumbe ngekusidwa uNkulunkulu lengitakukhombisa bona ukuthi eBhayibhelini kunebantfu labamcoka kakhulu kepha bete emagama. Bantfu labamcoka kakhulu kepha asibaboni bathola nemvuzo lomkhulu. Inkosi lengisawule la ihluphekile, ikhathatekile. Moya lomubi umehlela, akakhoni kulala, akakhoni kudla. Sebayakhuluma-ke beluleki benkosi kuthi hayi, kule simo lesi kufuneka umuntu lotawukhona kudlala umusic, adlalele inkosi. Sewuyachamuka lo wekunene uthi ukhona yena lamatiko. Nathi tintfo letimbili lengicela kudisho ngaye. Kwekucala wathola likhambi, watholela inkosi yakhe, kepha ligama asilati nalamuhla. Kwesibili watholela Davide umsebenti, wafaka Davide emsebentini, wamthutsa etimvini, wamthutsa ehlane wayongena kuphalesi, kepha libito lakhe asilati, futhi nemvuzo wakhe asiwati. Empeleni akukho nalesingakhona kukusho nje masifundza lembhalo ukuthi hayi, ngenxa yokuthi wayisita inkosi yakhe nangenxa yokuthi wamsita Davide, wathola nasi sipho, wathola naku kuhlonishwa. Ligama lakhe, it remains in the shadows. Solo lisethundini ligama lakhe alatiwa, nemvuzo wakhe azange ube khona. Ngitsini kuwe nami? Ngithi uyathi labanye bethu kungenteke amagama abo atiwe njengabo Moses, njengabo Paul, njengabo Hana, njengabo Miriam, njengebantfu labente tintfo letinkulu. Kepha ngicela wehlise umoya wakho, akusibo bonke labente lokukhulu lababonakala ngemagama eBhayibhelini. Labanye bente lokukhulu kakhulu, kepha emagama abo awatiwa. Inkosi Sawula wenda lokukhulu, Davide mathatha sihlalo wenda lokukhulu, kepha loku akusho kuthi bukhulu busegameni lebantfu. Kunebantfu bete magama, kepha nabo bakwendile lokukhulu. Kumbe nawe kungenteka ube ngilomunye wabo, ungakhathateki.
ngekuthi ufunele igama lakho latiwe. Yatiwa ngelusito lwakho. Amen.